خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. حسبكم وفتح الله عليكم وجزاكم الله خيرا. Orang bola kita dari Golden Brass. Dan lalu suka mengkorok kali kemudian diajak kelas Umar Bari. Orang jadi berbeda di dalam kerja kita insyaallah. Hari ini waktu kami kurang kejude Ustaz Sharif kan yang disebut di video. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin, qayyumus samawati wal ardhin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام أوجه إليكم أطيب التحيات وأزكاها قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أقف أمامكم في هذه الأمسية أمام هذه الوجوه المنيرة بالإيمان، وجوه أهل القرآن، أهل الله وخاصته، جعلنا الله سبحانه وتعالى منه، لألقي كلمة ترحيب موجزة باسم دار الفلاح لتربية الناشئين وتعليم القرآن، وباسم مؤسسه الأستاذ أحمد بولي حفظه الله ورعاه وأعوانه وكذلك أوليائه، وأقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء بمجيئكم في هذه الأمسية لمشاركتنا هذه المناسبة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما إنه ولي ذلك والقادر عليه. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong senido en sedi kala te sinaran ko yule na ma sallallahu alaihi wasallam bawo dum haray bawo mi sewti jawon hiwra Islam haray
ko darnimbino yeeso mon ɗo wona yiɗugol tum hara yewlugol ko subhanahu wa ta'ala yo waɗu moɓande meɗen nden ɗo moɓande renade o waɗa sertigal meɗen ngal ɗo kadi sertigal yurmede wata Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu nde eɗen iwa ɗo hara goto men iwɗali ɗo e bakkatu yo taw en fof meɗen hara ko e yafaɓe ko en yerlanaɓe haray mi daro wono ɗo wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu aleykum wa rahmatullah. Directeur Centre Al-Falah dengan présentation invité PBB insyaallah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aray ɓaawno ndewnoode nanɗum ɗo hamdina gotte Allah subhanahu wa ta'ala e denndaangal moƴƴireeji makko e nemaaji makko ko reemiji dow meɗen feeƴuɗi e suuɗiɗi fanɗuɗi e mawnuɗi aray ɓaawɗum ɗo e jonono rasul sallallahu alaihi wa sallam ɓen ɓe tawata ko sabu maɓɓe woni ko hewtiri en ɗi nemaaji ɗum tigi muɗum ɗo so ɗum noon kadi feƴƴi e ɓaawa muɗum weltano enen koko kala ɓe Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi ɗum wonir ɗo e ngal ɗummoɗoyal mawnungal waɗangal barke e dow meɗen ɗo naata ngal e hinde e senngol haqiqigol konngol ɗomi meɗen kam wiɗo ma yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khayrun lahu inda rabbih hara eɗen nganndi ɗum ɗo ko ɗo mi woni ko humpite ɗum ɗo hara ka siinugol nde yamirore makko ɗum e wattude e sengo so moƴƴike jiyagel imo hiɗi jiyagel ngel yo jarnomo sengo moƴƴere nde haray woni min mi wawata heɗugol konngol ɗo fayda yeso mon ɗo sina ɓe makki tum hara yo konkuɗen seeɗa e fiisoɗumi jamawoɓe dargaɓe haray waɗi kon e o woni tigi tigi hoɓɓe men wonɓe teddude ɗo ɓurnen ɗo ko suudu dorɗege muɗum ɗum suudu dorɗege muɗum ɗum min dan tañƴini ko noon suudu ɗon woni suudu ɓurnu teddude e taw présentation ɗulle ko karama ko meɗen ɓeɓe arɗen kola goɗɗo ɗoma duwa e maɓɓe e ɓe nguure maɓɓe ɗum ko cheikh min Muhammad Ati on Cheikh Atiq Sow e haalti koto maɓɓe e suudu maɓɓe ɗum fof haa kandu inete suudu maɓɓe hara ko ɓe woni hoɓɓe men tedduɓe ɓen aray ɓen gonɗi ko sen ɗen ka muɗum ɗo aray lan tañƴini ɓe wonirani en sengo a ñaamu ɗo Cheikh Atiq ɓe woni binne Cheikh Ibrahima Khalil en ɗo aray ɓen ɗon e koto maɓɓe Cheikh Mawawi en ɗo haa yewde kala yowdirɓe ɓe nguure maɓɓe on ɓe gaa aray si feƴƴiɓe ɗo haray no hikko ɗon aray e nder hoɓɓe meɗen min ken wata kolintade aray min o won ɗo e yewtugol ɗum ɗo aywa min aray o wonɗo yewtude on ɗo immorde e mawɓe iwduɓe ɓen ka sengo suudu amen ka bolonda dewol e gorol kañum kum pay kum e arɓe sembingol kañum e onno arɓe onno ɓeydugol weltanade karama ko men en yo saabu mawɗum o ɓerani en ɗo haray ɓen noon kadi ɓe ɗuuɗi nder gaano fuɗɗori maɓɓe baaɓe ngan en aɗa kamɓe woni senade ɗo aɗa ko baaɓe ngan en ni haray no wonde maɓɓe ga bappiraɓe am e kawiraɓe am e kañum kadi sabuli am haray ɓeeɗo tummodiri nder ga haray si feƴƴi e ɓeeɗo haray no hikko ɗon kadi weldiɓe an ɗimmoɓe an aɗoɓen ɗon taw karamakoɓe an jangguiɓe lam ɓen haray jangguiɓe lam ɓen ɓe wire jungo muɗum ɓen gilande makka alluwal omoɓe am ɓen naɓilanka alluwal mi toɓɓi haray ɓen ka dari ɓe fita kamin ɓe senino fiyen tawde ɗo ɓe wonide tenguto ɓemoɓe arɓe leppi o senguto haray ko karamako amen ko ɓen ɗon toɓɓi jungo muɗum bamdallaɓe woni ko ɗon mi janggi kallol ha mi jofini jungo maɓɓe simi fuɗɗi janngude janggi tajwi ɗo haray kamɓe kadi ɓe seenigal ɓe onno ɓe tawdede e muɗum haray no watti e maɓɓe kadi e karama ko ɓeyango kadi cheikh Mouhamadou Alpha takko maɓɓe ɗon ɓen ɗon ko jungo maɓɓe jungo karama ko amen men fof komi jofini qouran on ɗon jungo cheikh Ali Marela ko ɓen ɗon ɓe alfinnolan jofinande hannde ko ɗum maɓɓe mi waɗi haray ɓen ɗon kadi ɓe takko ɗon cheikh Mouhamadou Alpha e Diallo e Labbe
haray e ko laaɓen ɗon kadi karama ko ɓiyam buyi tawno sentonoɓe ɗo ɓen woɓɓe ɓen ɓe sella on cheikh sharafuddine e ɓe mari ganto angal cellal e maɓɓe ɓe maaki haɗa ɓe wiɗo jama on haray ko noon kadi karama ko ɓiyan kadi heewɓe ɓe wonaɓe ɗo on cheikh aboubacry afrique du sud e ko nandi e muɗum haray men on no ɓawde ɗum no feƴƴi karama koɓe noon kadi wallitiɓe lam e kumpa e kummen o gueɗal meɗen ko janngugol mo ɓen kadi no jeeya e maɓɓe ga e jonɓe mo ɓen shahada ɓawde o wunji junngo meɗen e ɗimmoɓe meɗen buy ko ɓen ɗon Allah waɗi sabu yo henndimo shahada makko arana on cheikh ahmad bari darul qouran añama hara kamɓe kadi ɓe togo fen ɗo ko to mbetti vol ɓe seeni fi en tawde haflam ɗo kamɓe kadi ɓe toliri telen to hare kamɓe woni ko jonnani en kañum mouhammad chérif shahada makko on 2020 o joofini qouran o hare kamɓe kadi ɓe wonde maɓɓe ga e ɗimmoɓe maɓɓe fof ko markas darul qouran añama haray si ɓeɗo feƴƴi karama koɓe ɓen ɗon hara ne ko ɗon ɗimmoɓe am ɓen e sengo kafidal e golle jokkade ɗo a hunjingol ne leydi me lagine ndi haray no ɗum no ɗuuɗi taalibaɓe ɗimmoɓe wonɓe ga ɓen e karama koɓe amen e ndergal dental ɗon no ɗuuɗi haray no tawa maɓɓe noddaɓe e muɗum e cheikh men salman en kono haray ono gantoji yanti haray ko nam maɓɓe to hoore duɗe ɗen tigi taw cheikh dabo ɓe makono ɓe ka lawol kamɓe kadi so tawi no nawi wonno tawtoɗen e maɓɓe e aray ɓawa muɗum e cheikh adam e tawaɓe hooreɓe amen ɓen kan takko men ɗo cheikh adam en e cheikh mamoudou balde en e ko naɓe ɗo e ɗimmoɓe amen ɗuuɗuɓe ɓe mi wata lintugol itiri muɗum haray ɓeɗo ko sem kafidaɓe golle ɗe wano ɓe takko an ɗo cheikh ibrahim diallo ɓeɗo komin kawtal tawaɓe kadi hooreɓe amen ka adagol fuɗɗagol ɗe golle ɗo sengo menen sukaɓe ferodirɓe ɓen e ɗi duuɓi ɗo haray ɓeɗo kadi ɓe gaaɓe buy haray si feƴƴi e ɓeɗo ɓe gara kadi none goo kadi inviteɓe meɗen wano weldi onno mokko baɓe men tedduɓe ka marché ji wonɓe walletade en ka sengo ka marché ɓen kadi sembinnoɓe en gaduɗe e ka taaliba yaaga ɓen kadi ɗuuɗi ga ɓen ko opérateur économique ɓe jeeya maɓɓe alaji yaya en no ga ɓe wonir sengo telen to e alaji abdourahmane ko to maɓɓe e ko naɓe ɗo ino ga buy haray si feƴƴi ɓen ɗon kadi haray no ga kadi mokko baɓe men sengo ka gandal e porto e wallitiɓe sembini en e piiji buy woɓɓe ɓen koɓe hay moɓe faɓe janggana koɓe men jeeya maɓɓe e cheikh onno monsieur ahmad wouri e onno ba ɓen wonirani telen ɗo ɓen ɗon kadi ko laamiɓe ka kadak e saare haray ɓen ɗon kadi ɓe woniranen ɗo e ko na ɓen ɗon e fonctionnaire ɓe ko woniran ɓen ga haray si feƴƴi e on none ɗon mo haray ɗon ɗon kadi none goo eɓe tawata e invité ɓe men e kadi on wonɓe nder ga haray moɓe fayi ɓe jannante ɓen ka duɗal men fen ɗo ɓen kadi no ɗuuɗi no jeeya maɓɓe goto représente ɓe maaɗiɗo e cheikh oustaz isa oustaz sall ɓe wonirani en to e cheikh aladji oumar e diallo ɓen gaduɗen en telen ɗo ɓeɗo ko jeeyaɓe moɓe jannanteɓe ka duɗal meɗen haray ɓeɗo haray mi dartoto waɗo no ɗuuɗi haray ɓeɗo ko jeeyaɓe e aruɓe sembingol jonde nden tawta jama heddiɓe fof wonɓe ga ɓen mi wata limtugol fof haray mi dartoɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran jazakumullah khairan ala yewtude micro cheikh Muawiya ɓe présente nayi quartier o ɗo inchallah haray o yaboto allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim haray de wondi e chef quartier meɗen on ɗo alaji alpha oumar diallo ko andugol neware maɓɓe e tawde ko minen e maɓɓe wondi ka sappo arano ɗo ko ɗum si goɗɗiɗen ɓe hewtani tawi ɓe naafi ka beele bo taw ɓe habbiki ɗo haniɓe tawe tawde ɓeɗe wondi e maɓɓe ɗo wondigal moƴƴal hiɓe yiɗi ko yiɗɗen ɗo kon enen ɗo koye diina woto ne aɗen hiɓe holli kadi conseil communal ɓe ɗimmoɓe maɓɓe wonanɓe en dobirga ɓen kadi ɓe seeni ɓe gollitude e maɓɓe no laaɓiri pos minen mbeɗen seedi aray arano maɓɓe on no maake ceerno mouhamadou ramadana sow ko membre de conseil communal mo toolita ko chef quartier on ɗiɗa on kadi ko conseil communal jo no maake modi ibrahima gaadi ko maami e monsieur modi ibrahima jaaji ko gaadi ko ɓen ɗon kadi ɓe ɗon ko ɓe conseil communal alaji alfamar diallo eɓe toolika nano maɓɓe ɗon ko kamɓe woni chef quartier meɗen on ɗo alaji mahamadou chef secteur diallo ko kamɓe kadi woni chef secteur meɗen on ɗo ara hiɗe mariga mawɓe teriteriɓe e nder nokkure nden ɗo ko tawata dokkere en ɗan jiɗin ɗo fof ko kamɓe ardi min e majji hiɓe maake alaji ahmadou wuuri diallo ko kamɓe woni salliɓe mawɓe ko ɓe mamoudou ka conseil mosqué ara hiɗe wondi ga kadi e sawi ko suunu simtiɗaɓe hoɗo ngol ɗo hiɓe jogui no duɗal ɗo ko kamɓe adi wadde duɗal e quartier on ɗo ɓen ɗo kadi ɓe jogui duɗal bawa e nokku go kadi ara ɓen kadi enen maɓɓe ɗe wondiga joni noon harayde juuɗe ɗo ardi ɗon ka conseil de mosqué o représente juulide nde
ويابر الله صلى الله عليه وسلم يلا جلوا على الكتاب نقام هذا هو تكون شيء من هذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أري مسلم جلب يتقول ميكرو yeso ɓen ɗo yeeso ɓe nokkure nden ɗo hiɗe fewtodire maɓɓe e yeesoɓe diina kan ɗo hiɓe yeeso hiɓe ɓaawo haray yewtugol ɗo no satti kono nde tawno ɓe jondilam micro on haray ɓe toro yaafoye bonno adama ko falde ɗum kono ñaaro ma kañ sallallah sallam kulli ibnu adama hatta'un wa hayru hatta'un at-tawwabun. haray jonni ko ƴettiɗo micro ɗo haray ko ha persantugol ardiɓe ɓen ka nokkure yani imam me ɓe persantani en ardiɓe nokkure nden. haray alhamdulillahi no yiɗon ɗo deƴƴiri ni ko ni quartier on deƴƴiri mi yilidotako e maaki koɓe maaki on ɗon kono haray alhamdulillah minen kadi haray ardiɓe men ɓen ɗo haray koɓe fof ɓen buy e men andi haray kono mamen persanta ɓe e yeeso moɗon ko wayi noon haray ko hoɓɓe e nokkure nden kono na en o hoɓɓe e ardiɓe ɓen ɗum ko hombo elajji mum awiya sow haray ko ɓen woni ko ardi men ɗo. allahu akbar. haray ko hikkitiɓe ɗon e ardiɓe ɓen ka imamu yagal ɗo haray ko alhaji mouhammadou bari e ɓiɓe ɓawan ɗo ko kamɓe woni ka hakkunde maɓɓe ɗo haray ma ko ɓennane en fof kadi ɗen andi ɓe ko andanoɓe kadi ko neeɓi e ceerno ibrahima biti haray ɓeɗo ko gollidaɓe e nokkureji ɗin fof yiiɗo ɓe o mananɗo inde maɓɓe o lanta ko komɓe ni. haray tigi tigi on ɓaynayo mi ɗuɗɗi maako yeeso yani imam amen no ɓaawa ɗo ma yeeso ɓe ɓen no yeeso an ɗo haray kono miɗe weltori ɓe yo tori allah subahana taala on tabintinɓe e longina ɓe no ɓe wonno wonno longinirɓe kadi konngol moƴƴiɗi ɓe yewta men ara menen kadi allah waɗa men allah jeni yastamiuna qawla fa yattabiuna ahsana. aray mi jonnita ɓe micro on ɗo aray ɗo toro yaafoye ɓay bon adama fof halde. wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. alhamdulillah sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. haray ɓaawo ɓe présente ɗo acce hakke haray no ɓe holliri noon naane ko saɗi moɗon tooli ka nokkure meɗen ɗo haray ɗo weli ɗum hitti ɗum ɓaŋike ka mon ɗum hewti ka moɗon. haray ko présentugol ɗo yogaɓe e ka musidal amen kañum mawɓe cheikh atiku ɓen haray ɓe wondi ga e kotiraɓe amen mawɓe amen ɓen fewno ɗo ɓe ɗo ceerno mouhammad julde sow iɓe ɗo ceerno mouhammad julde sow haray miɗe won do alaji bakar sow kañum e oustaz abdourahmane sow ɓeɗo jogui ɗuɗal ngal ka flawa amen tonɓe. haray ɗe wondi ɗo e karamakoɓe kañum cheikh atiqi jannuɓe mo ne'i haray ɗe wondi e yoga e maɓɓe ɗone haray oustaz ahmad timbo diallo haray ɓeɗo no tawa e jannuɓe kañum cheikh atiq haray e tana maɓɓe meɗe wondi ɗo ke alaji mouhammad julde sow ɓe ga awa haray ɓeɗo ko yoga e seeni ɓe tawde e inde musidal ngal e oɗo welo wel haray ko saɗi mum towli. salamu aleykum wa rahmatullah. jazakumullahu khairan. haray min yewtinde micro e docteur Aboubakar Diallo hafidahullahu taala wa ra'a en conférence islamique mo yewtude mo fi Mbour inchallah si ɓe gayni yewtinde micro o e cheikh an ɗo ɓeytaɗe seeɗa cheikh Ibrahima
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة القلوب مشايخ الفقهاء ورحمة الله وبركاته. يأتي الله سبحانه وتعالى نونا بين ودغول لين جولبه فاديكم waɗa en kadi yimɓe jokkuɓe soobe feƴƴi ɗon woltoɓeɗen allah subhanahu wa taala ko waɗi en kon yimɓe kipoɓe fi oɗo alquran tawoɓe ande mum fou ko hiɗi kon fou e ko welata ɗum kon fou koko yowodiri kon e kaɗo diina tentini oɗo alquran ɗum ɗo ko malore jande nde tawata a andi ko ɗum ɗo hitti kon wo si a hiiɓe alaɓe nge muɗum koni wadde seeɗa ɗum ɗo ko malore jande nde jarna allah subhanahu wa taala e ɗum ɗo yen torima kayo tabintini nge muɗum si feƴƴi ɗon e yoltaneki mawɓe nokkuru nden fou e karmokoɓe toliɓe ɗoɓe tawde ƴettugol kadi konngol yeeso ɓeɗo na ko weli fi yeeso karmokoɓe ma ɓe jannima ɓe janni kadi jiil jano si ɓeɗo yamirima e waɗu hunde tawi woni hayso ɗe mari feere seeɗa kono ɗum satti kadi moƴƴa ara won lajji ma wiya so en ɗo ɓe jannime ɓe jannilan min tigi e woɓɓe goo guyno tooli ɗo sago men ɓeɗo so ɓe nalimen hara ko ñamugol e ñiri ɓuttude ɗum rene hendi fi ha kono ala kulli hal nasalullah tawfiq haray ko tumbidiren ɗo kon hande ko welwelo ngo rentoɗen en fof meɗen fi oɗo alquran jonnutugol ijaza neɗɗo hunjiɗo alquran ɗen fotti ɗo fi weltanagol mum jonnen mo kaydi ko holli o waawi ko jangi ɗo karmako makko e wondiɓe karmako makko ɓen fof no seediti ɗum ɗo o waawi yardi ɗum ɗo no moƴƴi ka ko waɗugol tun fii ɓe joma on anndu tun ka fewndo nulaaɗo tigi ɗum ɗo waɗi no gasa enen ka meɗen lagina ga ko neɓaali ko annduɗen ɗum ɗo no jonne yani ijaza riwayaji ɗin janngugol piji ɗi yanja moƴƴa waɗe cérémonie ji ɗum gasa neɓaali ha wonno ko telen duuɓi ano sappo ma ko atti ɗum ɗon seeɗa ɗum fuɗɗa lagine ɗo kono ɗum ɗo ni mbi ko fuɗɗi ko woni tun wonde nde anndi nde ñande nde hewtuma ñande nde hewtanma kadi sina ɗum ijaza sahaba ɓen woodi hendiɓe ijaza jum rasulullah ina piyon kesum e so yilti kadi ɓaawo seeɗa mawɓe meɗen ɓen fuuta ɓe jonnayno ijazaji ko woni ina windira ɗum juuɗe siga waɗa ɗuman fof moƴƴina haala ba kono ɓe jonnayno ijazaji o fottugol ɗum toɓɓana on tigi o fiino ha tabara waɗane ɗon kadi goɗɗum yahe ha yasin yahe ha o fecce ha mariam yahe ɗon ha o linto o findita ɗumanno wanne cérémonie ɓenna kaari saati hannde kadi o itti cardi o hooti o jombane noon ɗum ɗon fof ko activité utata ko hollugol o wiiɗo o yahiɗo o wiiɗo o yahiɗo jooni ko ɗo woni ko haali ko ɓe jannamo haa kamɓe ɗon ko ɓe waawi kon timma ɓe jonnamo ijaza jama on tumbodira ɓenna kaari no satinede hannde ɗum fotte nayi hirse e nafe moko mbaɓɓen teddine paykon kon duwane cardi itte ko iyata laaɓoto noon ka kana gadano ɗum jadano tawi kono ɗum windaki innani ɗo kay ndino goɗɗum par ce que gogo hari ko fuɗɗor ɗum gandal na ɗon gandal ngal haali kono alhamdulillah joni piji ɗi weeti moƴƴa yaaji hande so heɓiɗo hunjiɗo alquran haray na qur'an on tun woni ko andi mo waawi juulangol hoore makko mo waawi jullugol mo waawi manditi makko nde bonni kon no wattirte mo waawi juulugol fure mo waawi humgol dewgal sikko janɗuɗo yani haray piiji buyi bal o pratique haray piiji buyi taw atto heɓude ijaza ɗum ɗo ko maɗoto jande haray o ijaza kon woni ijaza tigi tigi kon no woni ɗum
innugol kaari heɓi ijaza ko honnun kadi watta ha o jonne ijaza ko wonde ko jangi ɗo ko ni qur'ana on jangira fewndo nulaaɗo ko ni rewri e nulaaɗo ari ha hewti ɓe jangi e mo ɗo o jangali janginu wonduɗo e faljere ma ɗum janginmo o waawi kanko on ɗengal makko ngal tawi ko non waawi no waawirnono eno sikkino ɗum ɗon lootama laɓɓinama seɗama suutama ha laaɓi koy o hendike nenni ndin joni buye men si hakkitama e hoore mum e ɗengal mum ngal ayeje buyno ɗo a wataɓe janngudara kwantum ko noon e karama ko ma wonde o gerda yontere wonde yaahi ha tawa ma wonte ɓa sanction seeɗa o watte foccede wonde o jonne yo windu ɗum ɗon ko ƴuwudi wonde hay si woni ha neɓiti o janngite ɗon kadi o falje o rewgol illayi ɗum fof on tigi faljite ɗo daretake ɗo no dare ɗo fuɗɗitetake ɗo no fuɗɗite sa ronki e darike ɗo ɓawga yeltotoɗa koye étape oy ɗon hara bonnali manama ko onti jangi kon kadi har fo yalti ka duwa ɗon yaltugol ko ɗum ɗo so gayni ɗi étape ji ɗo hande kadi o mériti wiyede o hendoto woni ijaza ay nujizuhu bi an yuallima hada lfan mo wawi jannugol ɗum ɗo goɗɗo kono so heɓal ɗum ɗon dana maîtrise yo jannu ɗum ɗo ma kanko tigi o wawi ɗum ɗo tan aɗa metti fi seeɗa ena ijaza ko wondema mo wawi janngude so jangi no selli imo andi kon to darete mo andi kon to fuɗɗitete mo andi ko honno harfu on yaltinirte mo andi ñawoje buy wonde nder ɗon koye wondiri e on no riwaya mo hendi gayde muɗum ɓawto o gerdugol e karma makko gerdande ɗum nde si goɗɗo woni andi ko ijaza dañidara e fof no welti kono so yiltike e passé on seeɗa on tawa ko cokkata buy feƴƴi nder ɗon no metti fi moƴƴa noon par ce que gogo na haala meɗen ko haala aro ɗimmitel mum si on tigi wonali e biya muɗum ka ɗum wolete hara o eltoto seeɗa o tampay seeɗa woɓɓe nono ena ɗum moƴƴa noon kono janngugol qur'an ha seeditane wondema karma ko makko e karma ko ɓen ɗo e groupe ɓen ɗum fof seeditike wonde kaari heɓi ijaza teddungal jama o hino ɗo ijaza makko on napi sama kalaw ko pi buy heɓano goy kam ɗum laaɗo kadi ɗen andi kadina mo be allah no elta ɗum e sengo si allah eltima ittugol sadaka woɓɓe ko ɗon forirta si allah eltima e horugol woɓɓe ko ɗon woni forede si allah eltima ɗugol jihade woɓɓe ko ɗon woɓɓe ko janngol alqur'an woɓɓe ko piijigono ton ɗumaji ɗum ɗuɗi moƴƴa noon dambude moƴƴereji ɗi no wodi sahaba fewndo nulaaɗo ɓe nulaaɗo heɗotono ko janggenno ko alqur'an ɗum ko ɓural jalal noon ka ñande goo abou moussa al ashari radiallahu taala anhu wa arda himo juulude jemma mo janngude alqur'an tellement ko ɗum weli ko ɗum foti tawi malayka ɓe no jippi no entouri suudu ndun taw ɗon fof no jalli rasul salam no seeni no heɗaɓe ko woni kon janngude ɓe heeɗi ɗon ha o daroyi kawra subaka ɓay weeti ɓe innimo law kunta talam anni astamiu ila qira'atika laqad utita mismara min mazamiri daoud ɓe inni haraɗa annduno hanki fewno jangganoɗa hari miɗo heɗade ko wonɗa janngude ko malayka ɓen no huuɓide suundudo ɗo fof no jaldoɗa sécurité wallahi a okkama mismar daoud aw musa asiri o inni honno wonni wallahi law kuntu alamu annaka tastamiu ilayya la habbartuhu laka tahbira haramiɗo annduno annulaɗo hiɗa ari heɗa gollam mi ñeguineno ɗum mi labina hattirde laɓal migi te yo sahabago jannguɗon ara heɗo hara mo welnude mo ñuncade mo porude ka poɗete o anda noon joni nini yaasi kon woni yaasi rasulullah yastamiu ila qira'atihi kanko wanna sewnanono ɗum dañande awale 5 e 20 heures ma 1 heure du matin rasul ɓe senoto ɗo ɓe heeɗo komi janggata ko le 5 ka le premier de ha le 4 dañande kon nonti watta ko yarugol tumbira waɗa sport jinda fowto ɗuyta ronkere mum prépare o pion jour ɗon hewtu kono malayka ɓe ɓay tun woni mo wowti himo waawi hino selli
ɓe arno ɓe heɗimo ɓe yeeti ɓe enndi kadi mi heɗike ma hanki ɓe janngude alquran ko iyasa laɓudani hadi ijaza law akhta abu musa al ashari fi qiraati wa salatihi la akhbara sa sallam tawno o faljuno ko janngi makko ɗon si weɗi kon mbaɗa noon ɓe non abu hanki a janngiɗo mi heɗinoma kono a faljuno o waya ɗo naani oɗo naani oɗo naani kono holli o faljaani o janngii no janngirteeno o waɗii no warreteno convinkinulaaɗo malayika ɓe ari heɗike ɓe jalbini ɓe yettini kadi ɓe inni wallahi mi heɗike ma hanki ɗon heddi ɓuri ɗum hadi jada kabira jiddan tey ñande goo abdoullah ibn masud ɓe inni o jangkamɓe alquran o ngalɗi o inni a aqra'u alayk wa alayka unzil qala naam inni uridu an asma'ahu min gayri abdoullah ibn masud o jangani no laaɓi surat an-nisa o jangi yaa o hewti ay mo fe annduɗen fa kayfa iza jama'nakum fa kayfa iza jama'na min kulli ummatin عفوا وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ما يهوت صلى الله عليه وسلم يقول بين محسبك يوفان كو فدينو دون جانغودي ها او هewti do be darnali mo haare o hewti be wiyali mo falji be faljitali be anyali ko jangi ko be sabotali be wiyali mo di kombo rewtani ma dum do nani mi jangirma nani be felali bal kuko aya on tindini kon ɗon e ko ɗum ɗon hulɓini kon ɓenni yo daro kono ila ka o fuɗɗi haa hewti ɗon ɓe ŋiñaali jangi makko ɓe tabintini ɗum ɗon holli ɗum ɗo kadi oɗo o jangi selluɗo yilti e kongo maɓɓe kamɓe sa sallam e inni man arada an yaqra alquran gad hada huwa abdullah ibn masud aydan ɓe inni kala faalaaɗo janngude alqur'ana tigi tigi no nde jippori noon hara o faljaani yo ar o jannga junngo o ɗo kono ɗum holli ɗum hadi ijaza mi maana enen ɗo hannde ɗen seeɗaɓe wonde oɗo suka waawi janngude alqur'ana e oɗo riwaya kala marɗo paykum janneteekum hino ɗo karma ko oɗo suka hino ɗo kun ɗo paykum si kun ɗo fiinima haray moodi ko selli adiga ijaza tawi sahaba ɓen fewnuɓe wonduno e nulaaɗo sallllahu alih w sallam hari ɓe hunjaade oɗo alquran windanoki waali kono kala ko jippiɓe hunjoton ɓe wakkili ɓe toppiti e muɗum bal musiba ɓurɗo wadde on haa qur'ana o winde kono wanno ɗum hunde tawno hunjiɓe bussi wariyama ka jihaad telen capanɗe jeɗɗo warama e jihaadi nden wodere ɓe inni se windali o alquran ɗum ɗo yeɓoto joni majja ana heɓata ka janngo e hande kadi ko ɗum wanno cause ha qur'an o fuɗɗa windede tawi teddingol ɓe oɗo alquran toppito e ɗum ɗo waɗi ha ɓurno ɓen jokkugol ɗum ɗo ɓe allah elti e ɗum ɗo ɓen ɗon ɓe manta ɓe jarna jama on andi ɓe fewndo nulaaɗo kadi ɓe janni taabina ɓe kadi jangi e jungo maɓɓe ari ha hewtege nen ɗo hande na wonde karon ko ɓen lagine ɗo ma saudi ma nokkugo créyi ijaza ma riwaya ma goɗɗum go waɗi no fewno nulaaɗo ñande goo umar radiallahu taala anhu wa arda o yalti o nani goɗɗo janngal qur'an suratul furqan e mo inne hisham ibnu hakim o jangi tawi nano umar ande noon kañum umar nangi andi umar kanko so ani goɗɗum ka diina ko o anda aɗa heeɓi golle o nangi mo jogii ha satti kengi seeri o wi ko mo jannumaɗo ko nulaaɗo o na gonga ka zabt o inni oɓo gonga o inni amayi ɓey ken rasul nulaaɗo mi heyono jannga ɗum ɗon ɓe inni kayfan ara o jangi ɓe inni hakaza unzilat ɓe inni ikrati ya umar kankadi o jangi o kadi anda ɗum ɗum umar kadi jangi ɓe inni hakaza unzilat ɓe inni unzila alquran ala 7 ahruf qur'an on jippinama e hoore harfeji jeɗɗi andir wawi jeɗɗi oɗa har yanda ɗum ɗon oɗa kadari anda ɗum ɗon tawi andugol ngol ɗiɗo riwayaji e neɗɗo gooto hara mo andi ɗi fof majjilama weli fi kadi ɗum tawi ara goɓɓe no woodi woɓɓe ɓay koye haala ɗoni ko qur'an on jippi
woɓɓe wawata janngude riwaji goo fes sabu angal wowtugol ɗum ka haala na angal wawgol ngol angal wowtugol ɗum so ɓe ƴettirno ɓe falje direct ɓe faldirta fi angal hakki bal ɓe faldiray fi angal wowtugol ɗum ɗo wole ka haala no ɓe wotiri noon kamɓe masalan ka hakular meɗen ɗo ɗen andi hakkude ɗo mamu piɗo dalaba talimile haalaɓe ko ɓeeno mar toon piwo serɗu koye e oɗa sen ƴetti masalan ko nakiri ɗo e inni ɗo payku yo tolno ɗo mawɓe orenno mawɓe fof yo jooɗo e jooɗe est ce que teddiniɓe hay no manki seeɗa wonno o inna payko gore makko ko yara toso koyno koyɗo he seene ɗo toole paykoy ko yo toolo mawɓe yo jooɗo aray o waɗi ko andaka fuuta tawi sen heɓi ɗo kalima ka haala meɗen pula tawa on ɗon kalima mamum ko ni wolirtamo ko ni ɓe andiri kamɓe pita ko ni wolirtamo ko noon ɓe andiri kamɓe laɓe ko dalaba ko ni ko ɓeeɗon mbari lahajan wolta kum ɗon pihum ko ɗum ɗon kadi wowti no wawi wonde e mo pita si andi dalaba ko ɗum wiyata kum pihum ɗo o wawi mani ka na ko satanimo fi kono si ari ha on ndi e haala koko jeeyi kon ko ɗum ɗon o wolta ko ɗum ɗon o muyni ko ɗon wandi fimu tawi arabu ɓen tawno ɗenɗe maɓɓe ɗen e lahaja maɓɓe on lahaja on fof ko lahaja haala kanko arabe kono wowtugol ngol mo ɓe ka ne'a ɗon no mari façon ngol no wolita allah kadi waɗi qur'an on mbeɗo ko jippi kon fof mo ɓeɗo wawi janngude e no wawirta noon so wawi ko jogiti kon o ɓeydi kadi goɗɗum ngo ahlan wa sahlan si o wawali ɓeydugol goɗɗum o maîtrise o tabiti ko jogiti kon ɗum ɗon kadi haray ola e leydi enen noon hannde en waawi yo goɗɗo jannguɗo riwaaji ɗi fof may almutawatira wa shaza o jannga e assugra wal kubra o ay fof majji o hunjo shaɗibi o hunjo defte dolle dolle ala ko ɗinenjo ittiro koje futti hirtora futti ani ko futti on ñaamo na arabo wolta na goɗɗum ngo wolta ko ɓuran tum waawi ko qur'ana on tum waawi ya hunjonde haa nde tabita hara nanta har fokoto ko nema deftere go karan ɗum gasirta ya hunde qur'an tawa anda mana mayre a wawata firgol hay konngol gotol lerto nde maro e maɗon janggande ɗon ara ko antum tawa janggude kono ha jaggo nder ton qur'an wawi ɗum ɗo no holli deftere allah subhanahu wa taala nde ko renade nde majjata nde perdata himo halfinande kala mo o faala himo halfinande anduɗo fi mayre himo halfinande kadi hay mo wawata firgol ko woni ko nge mayre kono haray nde mari ɗon si a landike mo aya kala ko landoɗam wawi ma dande aya amma sa inni yo firu ma yo wolu kon woni ɗum ɗo ara wanda ɗum ɗon kono hifsan ɗum ɗo mo wawi ɗum ɗo fiw ɗum ɗo fiw ko fiyon ɗum ko fiwotande majjo ko fiyo nde reene ko fiyo woodu kala ñande haɗo jinan oɗi janno alquran idan ɓeɗo sahabaɓe ɓe heɓuno koynetina kon ijaza ɓe heɓuno sertanede wonde ɓe wawi janngude alquran ɓe janni kadi e muɗum jama o jangi ha hewten enen ɗo neɗɗo janngowo alquran o hana wonde neɗɗo yani lowɗo ɓay ko qur'an kanko ko qur'an on tun ko ari o machallah no muññike no nano sa jangi alquran a woni neɗɗo teddirɗo alquran tedda kadi kadi Allah subhanahu wa ta'ala najo mafhum wondan sa hunjiki alquran a heɓi ijaza woni jannowo joni ko woni duwa muññoto tun non qur'an o duwa heɓde dole mum nden jama on anda soɓe on e sérié on fof ko nder ton woni ndaare qissa salim مولى أبي حذيفة كان يحفظ القرآن يعني أكثر من سيده ñandego ɓe gaswa tawi ɓenni jon noon komɓe ƴonoten drapeau jonna ɓenni jonnen salim ɓenni he ɗon andi salim ko hunjiɗo qouran yani on ko ɗum tumburi wawde goy on si julnugol hewti accego julna kono jonnenmo drapeau on ka jihaade ndaare goɗɗo goo ɗum hewti salim o nani ɓe ŋiñude yande kanko ko jolnugol tungo wawi kanko tungo hunji wanda o monota ko ay fuyma pinamo e dina ka o moni o inni bisa hamilul qur'ani idan in utitu qibala
in utitum min qibali woni sey woni on ardama ɗi naatiri ka dambugal ka min saali mi woniri ɗon fii miɗo feeɓoy ɓay ko mi hunjiiɗo alqur'ana tum mi alaa min doole mi alaa mone mi alaa hay fuy ko kalata ɗum ɗon haray mi boni hunjiiɗo alqur'ana nanon hunjiiɗo alqur'ana waata o jonna drapeau on jihaadi ndin waɗa haa juɗe makko ɗen toƴƴa o dogorne drapeau yehi haa o wasi ngayka o iri nder ɗon kanko o dogi ɗon drapeau juɗe fo taƴano kono ɗum wonaali sabu fiimo hunji qur'ana fiimo anndi ko acca non tawno ko haafidul qur'an wa mujahid wa qawiyun fi imanihi wa qawiyun fima yahusu l'islam idan hunjiɗo alqur'an so woni ha o weltanama ko yo eto kadi o wakkilo e pejeɗiti ɗi mbeɗa ko mari feere kon kono hara o foye guintinal fi alqur'an teddinen alqur'an on allah won teddinne kam teddinal alqur'an karmo koɓe meɗen ɓen kiguɓe jannugol pay koy koy e jannugol sukaɓe jannugol sonnaɓen oɗo alqur'an ɓe no hana tambitede ɓe hana weltanede etiɗo ha goɗɗo hunji alqur'an mo nanata arab wona e leydi arab o anda hay mana ko woni ton kon ɓe gerda ha o hunjo ɓe letti o wakkileke sabu ɗum nako sotteno namen mo ar ko waylete sa ko wonano weli fi ko marɗa mbuuɗi woosi a yahaali jannguɗa heɓuɗa jannowo wakkiliɗo yurmeteɗo yurminowo maɗɗo tan faalaɗo ya faamu a wata e bugo bal hay yawɗa si karamo ko jom faalaka ya hetto law na yurmeteɗo fawde ɗon duuɓi sappara o jaka alquran ñande o jannama seeɗa o nelama piiji o ɗumanno yani koye wonɗon tu ɗum o jannama e nder duuɓi tati duuɓi nayyi duuɓi joyi duuɓi sappa e ɗi ijasa anndu ko karamo kojo kelɗuɗo wakkiliɗo jiɗuɗo e moƴƴan nen kadi yaaju isan jamanu hani anndude so woni tigi hendi ko ijasa ko wonde mo wawi janngude ko jangi kon no selli mo wawi kon piimol ɗo kadi fuɗɗinoke fewnude larso sallam woodi yeso maɓɓe hendinoɓe ijasa e jokkori no ga hewten enen ɗo fof yolla koren ijasa sabu hay sa woni imamujo tawi ala kadi ijasa hay riwaya goto ma sura o gotol petti wonno hay ko julnata ko wonno harayɗa sikkiti est ce que no selli kono sa andi ko ijasa haray ala muskila hande kadi hay siko berɗum noon ɗum wawɗa haray ɓe mari nawdore ko allah subahanahu wa taala mo yafuto ko juuti kon wa hada wa sallah sallam wa baraka nabina muhammad assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh شكرا وجزاكم الله خيرا على جزائنا ذكرهم الشيخ ابراهيم حفظه الله تعالى ورعاه وان كان من القراءه وسبحانه يقول حيث يقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله ɗo fayda ɗo woliɗo hana wowlede ko fayda ɓuri ko ko sembingol ɗum ko ɓe maki ko ko ɗum ɗon on tigi wattata ɗo aday ko mo wolanta ɗo ko fi yimɓe alqur'ana ɓen yimɓe alqur'ana ɓen ɓe duwa waɗugol kaka hakkille maɓɓe wondema koko yimɓe tedduɓe allah inni mo jogi jiyaɓe ko yimɓe alqur'ana ɓen teddungal ko hanɗon hatti ko allah tigiri innata an onon ɗo iɗon jiya e ɓeyngura hertude nde hare ngal teddungal ɗon ko hanɗon teddungal haaɗi mi watta ɗum wono ka fika ijaza ɗo ɗoɗi ijazatul qira'a ɗoɗi ijazatul qira'ati ma al iqra'i newnangol goɗɗo seyditanomo jonnamo isne wondema himo wawi janngugol qur'an mana yo janngu ko ni janngirte woodi kadi ɓeydita ɗon inna ko mi dunginanima kadi jannu kadi haray so on tigi hendike ɗum ɗon
haray men wasiyo wonɓe heɓude ijaza ɓen hay sawi ɓe jokkoyay golle goo kono yo taw janngugol qur'ana o e jannugol ngol ɓe accitata ɗum ɗon na ya wonu forcément ko ka jannowo mana hara ko hiɗa taƴi anta munqati'un lidirasa litadris faqat kono hay so iɗa jokki golle goo tawata ko ɗon allah haajiri ko ɗon wawata wonirde kono eto kadi janngugol e janndugol ngol hara a waɗay ɗum ɗon kadi seeɗa ɓeydita ɗon fii ko jannguɗa kon wota yahu few par ce que ɓenni ala bakkatu ɓurɗo bonde haa nde wunjotoɗa qur'ana yeggita hino kaandi ko nde janngata gandal duuɓi yangoɗa janngo yeggita ɗum ɗon ma ɗuyto haray hono menen ceerno ari koko ceerno amen cheikh ba ishaq buyno ɗo koko seede wono cheikh ahmad bari kamɓe ko ɗum ko ɓe wasiyotonno kala ka yaaruɗo kaka wontirɗo jande est ce que golle goo joggu kono a seeɗo jokki golle goo kono wattore ɗon jannugol ngol haray ko ɗum ɗo ko hunde weltinde kadi so yii wono sifa ɗum ɗo laatike ko tawde en heɓi suka wakkiliiɗo faalaɗo janngude yiɗuɗo watti ɗon kadi en heɓi karamakooɓe wakkilaniiɓe mo haa o hewti kaka o hewti ɗo hannde watti ɗon kadi mawɓe ɓen sutenuɓe fiyo ɗum ɗo hewtu hannde haray si tawi taalibaɓe mawɓe taalibaɓe e karamokoɓe ɓeɗo tato si ɓe wallidiri ko sifani résultat ji ɗo ɗum heɓete ɗon haray wallidiren koye hoore ɗum ɗo o haray komi hattay ɗo wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran shukran jazakumullahu khairan wa sallallahu ilaykum arade hikka ɗo intervention des autorités quartier o kam garde na 5 minutes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarai wani niko mwaje yake. Autorité communale, autorité quartier, bale moya central. Arai wani niko kuwenda na kala ni ndogo wo commune go ak yo commune ko fi ngal ko ko waɗede e commune ji buy Conakry ɗo et à l'intérieur du pays kono si tawi darama yurnama ha tawama ngal tummodiral ɗo kaka commune urbaine libre ka hawla kane quartier baylo waya centre watta haray ko weltanagol golluɓe ngal gollan ɗon ha ɗum ɗon laati golle ɗe waɗi kamen ɗo haray meɗen yeeli siga ɗum ɗo yo waɗu e nder commune ɗo ñande o e ñande ko waɗi si tawi fawe ɓe jannaka wayne luttuɓe ko jannguɗe wo ko finuɗe wo ko faamuɗe wo ko waawɗe janngude wo si ɓen ɗon anndinaaka enen ko annduɗen ko ma ɗum ɓuri ɓen ɗon ara si enen ɗo e feƴƴi mi annda hay konto fokkita jannugol no satti ko waɗi ko yotti jannde ko fi alalaɗo woni jannirde haray noon halfinaɓe diina kam ilandema ka ligue islamique national ha ka préfectoral ha ligue communal ha ka conseil de quartier parce que ɓe mari antenne de ligue haray ɓe hani wattan hila e ndu muraɗo jannugol ngol eno janndirte ɗon
e ko woɗa jangede ko duuɗe no heewi e nder commune Bendimre Kaw jannoɓe no ɗuuɗi e nder commune Bendimre Kaw ko honɗum ɓuri mabinde ko est ce que fof no haani jannude est ce que kowona jangede kon no faaɓede haray halfinaɓe diina kam no duwa tefude ɗum anda par ce que ɓiɓɓe buyno ka quartier ji hiɓe yawde ka duɗe ɓe janggoya ñande o ñande joni waɗama duɗe partout par ce que woni commercial si je me permet de dire kono si ɗum contrôlade haray ɓe dañƴini nokku goo lo'ay par ce que o sikkay ɓiɓɓe ɓen no janngude yaada ko ɗo taw on e wala janngude ko famde ala famde kon janngude ma hara jannowo mo wona jannaɗo fi jannugol woni jannude on tigi waɗi volonté o so wata jannude wata jannude hiɗo wawi heɓude connaissance o hara ɗa janngi few hiɗa faami hiɗa andi ɗo defteral nde ɗa wawi janngude qur'an kono hara a jannaka fi jannugol yimɓe ɓe si an a jannimo jannata ko famata haray halfinaɓe dina kam wattan hila e nden doɓɓere duɗe ɗen no ɗuuɗi janngoɓe no ɗuuɗi jannoɓe no ɗuuɗi wonɓe janngude ɓe no ɗuuɗi kono famaɓe ɓe no faddi wattane hakkille nden doɓɓere wattane hila e ɗe duɗe wona ɗe udditede fii yo pay ɗum kala pay ko hara wona innugol ko si tawi to ɗaɓari mawɓe kerɓe maɗo marɓe moyen moƴƴa wata janngu éducation ko droit mo kala no haani janngude ma pay kala no haani ko wiyete kon jande ko droit pay kon kunɗon ko ɓe ko janne par ce que woni adolescent ɗo hara o annda kan ko honnugo faada mo kala no droit heɓude ɓe ngal ganda ina annugol to ko classe social ɓurɓe marɓe moyen ɓe makko ɓe tuuɗi jeni gande ɓe ko ɓen ɗo janggal miskino on kay no haani heɓude ɓe hunƴiɓe ɓuran famina ɓe ɓen hara jannguɓe wawi damnade ka diina way noon programme ngo ina ko 5 minutes no gasara mi waɗi 8 minutes o yafoto c'est l'importance du sujet ko ɗum waɗi haami abo deborde seeɗa hara si tawi goɗɗo barmi nder ga ko tumtugol tum gokko tun ni ɓiiji ɓuyno nder ɗon haray on tigi yafoto allah masalata e woni sallam arayde yaltuna konngol ngol kadi mawɗo bienveni o iwrede koto lami fi e inde famille ɓay ɗum ko heddude jatam arayde jontam ko micro kan kadi inchallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونشكره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله خير ما جاءك onon tooliɓe ɗo min kuɓay ko jolla ɗum nde yewtere ɗo si wii geeje sifaɗe geeje moɗon ɗo haray ko noppi heɗorɗini mani haray ko noppi heɗorɗini mani wona hunde ko woni ko sabu min du'a jentade alhamdulillah rabbil alamin haray ko mawɓe amen ɓe mawɓe kuɓay ko gonɗum e jonnitede o diplôme ɗo woni ko jonnilan konngol haray beru andintingol wonde oɗo iwdi makko koye sous préfecture Ninguélande ɗum koye préfecture Pita haray jannoɓe ɗo holli ɗo joni yewtere laɓade hollugol wondema Fuuta Jallo ɗum ɗo tawɓe mawɓe meɗen ɓen hiɓe toɓɓana bay ɗum hiɓe encourage fayɓe ɓen kañum kadi fi yoɓe janngu haray ko ɗum jokkuɗen e sunna Muhammad rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah faami en diina kam yo Allah newna en jokkugol sunna Muhammad rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam haray ko wono misal sen ƴetti ɓeɓe kumpay kon woni ko innitira elal ceerno sérifu Ninguélande haray yaaruɗo heede ton go ma nanɗo yiide ton go hiɗo waawi landade fi ɓen ɓen ɓe taga ɓe jibina Ninguélande ɓe jangi qur'an ɓe yangani diina l'islam ha ɓe feƴƴini minen min nana inde maɓɓe kono si diina no wowlede hellaka amen ton haray ko soro baaɓe kumpay kum mo ɓen innitira on haray ko ɓen wolte fi muɗum
haray ɓe weltano Allah subhanahu wa taala tawde sa yi cangol kangol janɗi andu ɓundu ndun no nokku goo haray kaka ɓundu ton ngol cangol iwri ngol yaari ton ngol janɗi ton kono no woodi haray kangol tubbi en weltanike Allah subhanahu wa taala tawde sifa wano oɗo bayɗum yaltay e gelgol e geyngol kamɓe maketeɓe ceerno sérif ningelande alhamdulillah rabbil alamin miɗen geli kadi sifa ɓe no heewi no fuuta haray ceerno ɓe ɗo holli min weltori yewtere nden kamɓe ceerno ɓe koɓe woni andintinde wondema haray ɗum ɗo enin ko ɗum ɗo tawɗe ko janngol qur'ana jannugol qur'an faama fi l'islam haray wonɓe makiri ɗum hari ɗi piiji ɗi anndaaka hari piiji ɗin ɗi yarani hari ɗi yaari mbaadi ko hari ko ndin ɗum mbaadi woni ko faandi haray moko baaɓe goo ɓe ningelande kañum kadi no gaa haray ɓen ɓe salminama ɓe weltanama seeɗagol maɓɓe o onon tuuliɓe ɗo ɓe wano kam mator fuuta ɗon haray si goɗɗo jannima hoɗo ka jannguɗa ɗon ɓen wonɓe ɗon fof haray ɓe woni karanko ma minen haray menen ɗo min ƴetti on onon jannuɓe o paykon ɗo min ƴetti on karama ko haray meɗen weltani on hiɗen anndi fuuta hay bareeru jeyaɗo e hoɗo ka ɓiɗɗo ma o janngino hay ɗum a biyaɗa par ce que ɗum inde ko bareeru karanɗo en ni haray ɗen weltori sabu ngal teddugal o yo Allah ɓeydan e teddugal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad wa sallim kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim allahumma barik muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ibrahimta wa ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid assalamu alaikum wa rahmatullah jazakumullahu khairan haray ɗo kadi ɗen jonnita konko kon mawɓe fawɓe ɓen kattuɗal nden goɗɗo e maɓɓe Oustaz Sall woɓe seeɗo ga e inde mawɓe fawɓe ɓen kattuɗal ɓe seeɗo ɓe walla ɗo kadi noon yeru ndeni 3 minutes Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araji do fayda lawo ko ni wowla ni do sina to la ko non dema fa ko be lo fo janna on le ma be aji be ko ni wadi de do golli ndu woni dum janna ko de bibbe eltana en be wona en be isna di parti men wonno waɗi en fof meɗen koye filɓe tari aran jangede hiɗen jannude kono wawata o hara no woppodi ɗum no seeɗa en faaniri ɗum alhamdulillahi min jarniɓe fota ɓe karamoɓe wurtanɓe ɓe ɗo ɓadde fewnanɓe mutananɓe jangiji ɗin haa e ɓenɗen yewde Entro Allah subhanahu wa ta'ala ya bayu kulimulijundi ala nyamna ino yari na yeso abe fama dina kan bewa wa kulli bi seri ata lawan mo harbi no digi ay de jarni kara ko de jarni ay babe ati be kulli di mun bari kulli mun ati ta ko de ko no islam mo yari de yeso wa istari woni do fo me en heɓaade wallitorɓe e ndeer ɗo gonɓe gonɓe gaɗen waɗa noon en alanaaɗoɓe eɓen ɗaɓɓoɓe dépense ɓen fof ɗumina ɗon ɓe waɗa ko ɓe tuuridi allah faji ɓe wasa wona janndirede ni hara heɗen yiɗi moƴƴa eɗen yiɗi moƴƴa bele meɗen no yiɗɗide wonde noon no wartiriɗo ɓetaɗe e ɗum o no tewrinan ɗon e ɗum kono wawata heɓude feere ɗaɓɓitugol ko ɗon no hanira jangirede ɗon tigi hay tabarde ɗin fof arayde ɓeɗonaɓe fota ko wona seeɗa eɓen goroɓe allah nawɓe kamɓe e yeeso allah ɓe jogui golleji kamɓe ɗi golleji moƴƴi